Amemba a gikundi kia Mashirika Slums kuuma mwena wa Korogocho kaunti-ini ya Nairobi ni maikitie ritana kuri thirikari mateithiririe niguo macokerio mugunda wao wa eka 5 uria Kurerikana uhahamitwo ni gikundi kimwe kia mbeu njithi mwena ucio. Gikundi giki kia Mashirika kiugite kiagurire mugunda uyu mwaka-ini wa 2000 no kwa ihinda riri matiraikara na thayo thutha wa gikundi kimwe kia mbeu njithi mwena ucio kuhahama mugunda wao na kwambiriria kugayania icunji iria iretherwo aguri. Ati kuna watu wanagawanya hii shamba yetu na tukakuja tukang'oa hizo beacons, libidi tuende mpaka kwa DCI mpaka sai. Inaonekana kuna mtu alikuwa amewaongoza. Kurigana na muikariri gite wa mugunda uyu ankika mbeu njithi acio ni mamarutire mukana wa kumoraga ona mathie na mbere na kumathitanga ceceni-ini cia borithi. Askari wa Kamulu na Lwai wanahusika na hiyo vijana kuingia hapa, wanashirikiana na hawa vijana. Riu gikundi giki ni kiuritie thirikari kuhitukira ministry ya migunda imateithiririe gucokerio mugunda wao kuona ni kihoto kiao marathingata. Sasa ningeomba serikali ingilie itusaidie. Hii shamba ilinuniwa na mashirika. Sasa the last 3 months tumejaribu lakini hatusaidii. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro gitao njitagwo Gathoni Wang'ang'a.